Bujar se razboleo. Otišao je kod doktorke. Poslušajte njihov razgovor. Mirdita, urdhroni. Mirdita. Si jeni? Nuk ndjehem mirë. Më dhëm koka dhe kam temperaturë. Të shoh. Po, pas keni temperaturë. A kolliteni? Nuk kollitem, vetëm ndjehem plogësht. Ju ka rënë gripi. Duhet të pushoni dhe të pini çaj. Ju faleminderit, ditën e mirë. Ditën e mirë. U razgovoru smo čuli da su Bujar i doktorka koristili glagole sa novim nastavkom. Urdhëroni, ndjeheni, keni, kolliteni, pushoni, pini. Nastavak Ni, koristi se za drugo lice množine, ali i kada se nekome obraćamo učtivo, odnosno kada mu persiramo.